ndadiginga njya hasi hejuru mbona ubuhanuzi butavuye ku bikeregeshwa by'amagayane ahubwo mbona ubuhanuzi buvuye mu ijuru bro. Ehe, ubuhanuzi buvuye mu ijuru bwagiraga buti ibi bintu navuze ngo ndi kurota, ntabwo ndi kurota. So Maître Abe ngiye kuguhereza video uze kuyitranslatinga comme quand tu parles français j'ai besoin bavuga gute your help. Monsieur, ça va? Ça va, mais la tension monte un peu. Ngiye kuguhereza ariko na Ikibuga cy'indege ngo kimeze gute? ikibuga cy'indege ntabwo nikubwira ngo ikibuga cy'indege iyo metaphore ndaje ariko okay, ça va, turakurikira twumve uruvuga. urakurikira wumve bisaba kugira ngo unyumve nuko waba ugomba kurumva. Abantu bagendana mu ntuza ushobora kunyumva nushaka kunyumva ariko nutanabishaka ntabwo biza gukona kugira ngo unyumve, ariko ndatekereza ko nubishaka kuza kunyumva. So amakuru rero ateye arya. Hey! Bombo clat. So nukuvuga ngo Pike akimara kuvuga ko hariya hagomba abantu bose, he would be happy cyangwa yashimishwa no kubona abantu wese niyo nk'abahagurutse bakajoininga bakagikoma bakambuka bakajya kuvanaho iriya Cauchot de la Forêt bakajoininga Kabila. Ahangaha kumakuru nuko njyewe kuva icyo gihe bikimara kubana nibaze kubisubiramo kenshi kugira ngo munyumve. Ntabwo nta n'ubwanga ndi gushyiramo, ntabwo ndi kuzimiza nk'ibisanzwe, ndi kubabwira direct. Njye naravuze nti kuba ikibuga cy'indege kigoma gifunze kandi boss ari ugomba kugifungura kubera iki General Makenga yafunze ikibuga cy'indege ntihagire indege nimwe imanuka ishobora kukigoma kugira ngo abantu bajoininge kubera iki yafunze ikibuga. Nakubwiye niba uri ikigoryi ntabwo uri buze kubyumva akadanangira. Ikibuga cy'indege ndi kuvuga gishobora kuba ari kiriya kigoma cyangwa gishobora kuba ari n'ikibuga cy'indege cy'Imasisi, cyangwa wasanga no kuri guverinoma hari ikibuga cy'indege, biraza kugira ngo ufite mu gatoya wuze ibyo ari kuvuga ari kirwara ari kuvuga. So ndavuga ni kubera iki BSK yafunze ikibuga cy'indege yagifunguye abantu bose bakaza bisanga. Rero nkimara kubona interview ya president naravuze ahantu uri kohereza abantu ubwira ngo abantu bajoininge wabwira ku kibuga cy'indege gifunze. Ariko nibuka ko mu minsi yashize Perezida Kagame akora interview tena yigeze kuvuga ngo amahanga ajya musaba gusaba bari abasore iyo bashaka kugira ikintu basaba 23 nk'umuntu uri hafi yabo kandi bavuga ururimi rumwe baramwifashisha. Ndavuga noneho ndatekereza aya masaha yabo mujyanama mwiza wo kugira abafana bakenga inama akafungura ikibuga cy'indege buri wese akaza yisanga. Urimo kunyumva? Kubera iki yafunze ikibuga cy'indege kigoma kandi yarahafashe, kubera ko ataretse ngo ikibuga cy'indege gifungurwe buri wese aze yisanga. Turi kumwe? So ngo byaje kugenda gute rero? Iki kibuga cy'indege uyu mugabo akimara kukibaninga akagifunga akakidanangira, kandi murabizi ukuntu abakinwa bashaka kugira ngo baze nabakora fiere yabo baze baroba isoko ingasina ngana za guverinoma ngana za ministre ifo nayi andi bikabyo byinshi byahatari. So ibingibi rero ntabwo B5 yabikojejwe, ntabwo ikibuga cy'indege geza gifungura. Niyo mpamvu hari abantu batigeze bisangigoma bagasanga bidakunda ku kibuga cy'indege kidafunguye, akavuga ati abantu nkeneye n'abantu bo muri Sabyinyo bagomba kwambara bote murakujya kama jeshi ko tukiri mu ntambara nkamwumva. So ubwo ibyo birarangiye, ibyo bikimara kurangira ndavuga nti Pike unemera cyane ushishoza ubu nafite n'amakuru, ndatekereza aya makuru yuko ikibuga cy'indege gifunze nta ugenda mbere y'ugiye agomba kugenda n'amaguru, kandi ubwo wagiye n'amaguru yakirwa n'abasirikare. So gufata umunyapolitike rero akaza akakirwa n'umwana wambaye bote uvuye mu rugano, ntabwo bakumva ururimi rumwe. Dukeneye abantu bakora ku kibuga cy'indege bakoze muri Gasutamo ku buryo ibyo bintu babyumva neza bikagenda fresh. Aho ngaho niho havuye ikibazo gikomeye, ariko ndavuga nta fande ibingibi bashobora kuba bisobanukiwe kandi abizi no kundusha. Ibingibi nta byadanje, reka ntegereze we gonna get turaza kubona inkuru nziza bavandimwe. God Father way, where is this kid? God Father, yaje kugenda gute? Narihereye ncika intege, gahinda karanangura, ariko nyuma
nza gushyirwamo wumva ijwi rimanuka avuze warihereye urarira nyuma wumva ijwi rimanutse riva mu bicu tega amatwi inkuru ngiye zije kugera ku nkuru nyamukuru ntabwo nabatengushye kabisa munyihanganire okay aha nagarutse uranyumva abe yego ariko ubwa nyuma hajemo aka eko oya nari ndi guhindura telefone kuko ndashaka guconnectinga ahangaha mu ntega amatwi mwumve nibivamo ntimugira ahantu mujya muhite mugaruka ubwo umutima warandiye umutima urandya ariko birangira umutima utakindiye nkimara kumenya uko byifashe akimara gukomoza kuri perezida Kabila naravuze katika jina la Yesu Kabila kandi noneho bwana abe naje gufata umwanya nza kumenya amakuru amakuru yarateye atya ariko nimugira amatsiko ko ibintu biteye ubwoba ku ruhande rumwe ku rundi ruhande nababwiye ngo kubera ko mpinduye telefone hari igihe twita isigaye itenguha nimvaho mwese muhite mugaruka musharingiye live nimvaho muhite mugaruka nkimara kumenya aya makuru naravuze katika jina la Yesu ibintu birakomeye ariko nta kundi kuntu gufata ndabifesinga ubwo navuye muri ibyo bintu ariko nza kumenya amakuru ko mutega amatwi aha niho ruzingiye nza kumenya perezida yakoze ikiganiro ryari abe niba ubyibuka ntabwo nibuka neza itariki ariko ari muri 27 no mbwira umunsi ntabwo nabyibuka seriously umunsi hari kuwa kabiri ariko muke mumenya amakuru uyu munsi hari kuwa kabiri umunsi hari kuwa kabiri noneho nza kumenya amakuru ko bamwe mu bayobozi urumva narakubwiye ngo utamenya ibyo ise yasize avuze oya uretse gato utamenya umugari bawuca gute bivuze ngo umuntu agomba kugira abayjanama cyangwa kugira buri muntu agomba kugira imandwa cyangwa abandwa abagomba kugira abayjanama kugira ngo bashe kubigira ite kuba umuyobozi muzima naje kumenya amakuru kumwe mu bayobozi b'Igoma ntari buze kuvuga izina rye yafashe urugendo hari kuwa gatandatu cyangwa ku isabato ni ku isabato mu nyibutse hari kuwa gatandatu perezida yakoze speech kuwa kabiri kuri last week icyumweru cyari cyabanje kuwa gatandatu hari umuntu wari wafashe urugendo yerekera Iminova murahazi Iminova hari ahantu bita kwa mwami mu ntega amatwi mu nyumvi hari ahantu bita kwa mwami ahantu bita kwa mwami hafite amateka uyu mugabo ngo ajya hariya agezeyo imandwa cyangwa bamwe mu bajaja kankoresha ikigande bamwe mu bajaja ngo baramubaza bati why there is something not going on bimeze bite ko hari ibyo tubona bitari kugenda nkuko byakagombye kuba bigenda turi kumwe barangije kumubwira gutyo ngo uyu muntu uyu nguyu nuvuga ngo turaza kumwita gutengo ubuhanuzi bwari buvuye mu ijuru buramubwira ngo munyumve neza cyane ngo ubuhanuzi buramubwira ngo yego arasobanura urabona byagenze gutya ibi nibi we did ubuhanuzi buramubwira bati thank you for what you have done warakoze kubyo wakoze ngaho genda unyure mu ikawa hano hejuru abantu bazi kwa mwami haba ikawa mbere yo kugera Iminova muri centre aramubwira ati ngaho taha numara kugenda ugende utegereze impinduka bombo clatinade vugira ngo bombo clati ugende utegereze impinduka muntega amatwi mwumve baramubwira bati no kuvuga ngo ubuhanuzi bwari buvuye mu ijuru urumva amahirwe tugira bura no gwazimenya impamvu tuje dutsindiza intambara turasenga umuhanuzi wari hariya kwa mwami Minova abantu barigoma umuyobozi muzi on Saturday wafashe urugendo akajya Minova akajya kwa mwami akajya mu gusenga tugira abantu basenga aragenda ageze y'ubuhanuzi ngo Imana iramubwira ngo
ni ukubera iki Mose ibyo nakubwiye gukora wabikoze ariko ntusohoze ubutumwa nk'uko nabuguhaye? Barangije nuko aravuga ati mwami nabigenje uku mbigenza uku mbikora uku nabikora nuku nguku. Hanyuma ubutumwa buvuye mu ijuru buramubwira ngo warakoze ku byo wakoze, ngaho genda utegereze impinduka, ubwoko bwanjye ndaje nifatira inkoni mbuyobore. Bombo clat. So ibi ni mureke amatwi neza cyane. Mu byashwe namwe byahishuriwe abaswa, amakuru agera kuri Godfather ateye atya. Nakomeje guconnectinga dot nkuko muri kubyumva. Byaje kurangira hari audio. Ndashaka Mr. Abe, Maître Abe nk'umuntu ariko koko nk'umuntu ndashaka kujya gutega amatwi hano. Iyi ni audio y'umugabo bita kanze mbazanire tweet. Iyi tweet Abe ndebera iyi tweet yincira hejuru kuri dashboard. iri hehe? Hano hari tweet ngiye kuguha uyitwinshire kuri dashboard by the way. Check dab reka nyiguhereze kuri ntuza. Osoki ariko sosoki umuntu avuga igifaransa, ahubwo sosoki umuntu ntabwo yagize kandi niba bibintundira. Hari iyi tweet ngiye kuguha ifite na video. Ndebera umuntu bita hari tweet yakozwe n'umuntu bita Shaba Kazungu. Who is this person by the way? Uyu Shaba Kazungu ngiye kuguhereza tweet ye, reka nyiguhe uyirebe. Forward kurinde kuri Oswakim yego, hanyuma ni forwarding kuri that is enough. Hanyuma hando yanjye ayizi reba kuri WhatsApp. Okay. Kaze nyihereze na Oswakim. Forward to Oswakim. Okay, ndabizi muvuga igifaransa, ni mumfashe kuri icyo kintu. Oswakim ndebera iyo ntuza nguhaye. Bimeze bite rero? No kuvuga ngo muri iyi video, reka video nyikine muyumve. Ni ukuvuga ngo iyi video ahantu nacanganyikiwe, ahantu niho rero naje kumenyera exactly what is going on. Kutari kuvuga ndapfuye. Uze kunsomera nta kibazo. Nsomera iyo nkuru, nsomera iyo nkuru ko ngiye kujya noneho mu byatumye nzaha ngaho uyu munsi. Nsomera iyo nkuru gatoya. Bon, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, Yego. c'est un cadre politique temporaire. Ihuriro AFC. Oya urayisoma komeza sobanura. Ntabwo mbisoma byose nzo gusobanura nyuma cyangwa kugira ngo naza kuvuga amagambo atanditse reka tuvuge kantu ku kandi. L'Alliance Fleuve Congo, AFC, c'est un cadre politique temporaire. Alliance Fleuve Congo ni urubuga rwa politike rw'agateganyo. Appelé à évoluer plus tard vers une autre forme d'organisation. Yashyizweho cyangwa yahamagawe kugira ngo izahinduke inyuma yaho gato undi murongo mushya cyangwa indi organisation. Komeza. L'Alliance Fleuve Congo est d'abord un cadre temporaire. Alliance Fleuve Congo mbere na mbere ni urubuga rw'agateganyo rwaremwe kugira ngo ruhuze abakongomani bose baturutse mu mashyaka ya politiki. Ni urubuga rw'iki? Rw'agateganyo. Nushaka kurekeraho. Ese reka nkomeze ndaza kugira. Komeza rero ni bushaka. Alliance est donc d'abord un cadre temporaire créé pour rassembler des Congolais issus des partis politiques
des mouvements citoyens et de la société civile afin de dénoncer la mauvaise gouvernance, la légitimité contestée du pouvoir et l'incapacité de l'État à résoudre les problèmes du pays. Cette structure reste provisoire et pourra évoluer vers un autre choix. Nous avons gardé à côté le nom du M23 parce que le M23 est en quelque sorte ce que notre coordonnateur Corneille Nangaa a l'habitude d'appeler le fils aîné de l'AFC. Okay. Okay. Bo rero nahingeze ahantu havuga ngo mbere na mbere ni urubuga rw'agateganyo rwaremwe kugira ngo ruhuze abakongomani bose baturuka mu mashyaka ya politike mu mitwe imihuriro y'abaturage sosiyete sivile kugira ngo bamagane ubuyobozi bubi bwa ubuyobozi bubi ndetse no kwiyitirira ubuyobozi kwa Tshisekedi n'ubushobozi buke bwa leta kugira ngo dukemure ibibazo byugarije igihugu. Urakoze cyane Ubu buryo buzaguma ari agateganyo ariko Ego. bushobora kuzavamo andi mahitamo. Niyo mpamvu twagumanye izina rya M23 iruhande rwacu kubera ko M23 mu bundi buryo nicyo n'ubusanzwe coordonateri wacu umuyobozi wacu Corneille Nangaa akunze kwita umwana w'imfura wa AFC. Ni ukuvuga ngo M23 niyo nkingi ya mwamba y'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Numva rero wakomeza ubwo nambisimuye neza bamfollowing nambisimuye nabi banyanfollowingure. Asante sana. Urakoze cyane. So here's the thing. Tugende gatoya rero wumve ahangaha niho naje mva. Muribuka bimwe na hantu nahereye? Do you remember? Video uze kuyumva Bertrand Bisimwa arabisobanura neza cyane. Uraza kubisanga hano Bertrand Bisimwa ari kubisobanura muri video. Ni video iri aho ngaho video nayikoherereje iyo link nguhaye. Ni video ya Bertrand Bisimwa. Tugende gatoya munyumve neza cyane rero. Bimeze biti. Ngo difata nkimara kureba ibyo bintu naje kumenya amakuru yuko umwe ashobora kuba ari Bertrand simbizi hagati ya Bertrand ntabwo ndi kwibuka umuntu bambwiye hagati ya Bertrand cyangwa Nanga cyangwa Fande Makenga bagiye ahantu bita Ibweramana. Muzi definition y'Ibweramana ugiye kugera Iminova aho kwa mwami amazi matoya gafatwe wiba ariko se n'indi muntu wazamuye nk'ibi bigoryi ariko se nka mudireta munakiri tima mu kweli imbere y'abantu 400 nyamunsi iraza akakora ubugoryi nk'ubu gafatwe wiba mubwire uwo mugingi nga ariko ibyo bintu kandi moderators please mbana connectinze TikTok na ntuza please behave mugiye umenyera abantu muzamura kuri pano. Thank you so much. So mu ntega amatwi munyumve neza cyane rero hano ibintu birakomeye. Ni ukuvuga ngo amakuru mfite umwe muri aba bayobozi hagati ya Nanga na Bertrand na Makenga umwe bagiye ahantu bita Ibweramana. Ibweramana kwari ugukeza Imana y'Ibweramana. Bagezeyo baramubaza ngo Mose we Abanyayisiraheli bagejeje he? Ati Nyagasani Abanyayisiraheli dore tugeze ku Farawo komeje kumbera Farawo. None se kubera kudakora neza Mose bimeze bite? Aterega Farawo ati Farawo kandi Farawo twaramuteje ibi bituma chicken ko Farawo tumufitano tumufite Farawo ajati atunumva Farawo afite ingabo nyinshi ingabo ze Farawo kandi twarafashe ibikeri tukabimwohereza Farawo adahumeka ati woya Farawo ni Farawo. Babwira Mose bati Mose rero warakoze muri Isiraheli uzahareba warakoze ngaho cumbikiraho warakoze genda utegereze impinduka. Niko Imana Ibweramana zabwiye Mose. Hanyuma nkibaza ngo uyu Mose ni ninde?
so Mose bakimara kumubwira gutyo akimara kubona ubuhanuzi buvuye mu ijuru ko agomba kugenda agategereza impinduka. So here's the thing, nagiye kubona mbona Bertrand akoze iyi statement muri kubona. Bertrand Bisimwa akimara gukora iyi statement, Godfather ngiyewe nk'umuntu connecting adote ibi bintu naje kubona muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo niba mwakurikiye iyi statement nani abe amaze gusoma, irasobanura neza cyane ko ni ukuvuga ngo AFC ni yari provisoire, AFC ni agateganyo, they are waiting the big stuff. Bafite niwe Kristo, bategereje Mesiya. Niba ari agateganyo, hari abategerejwe, hari ikindi gitegerejwe kugira ngo iyo provisoire iveho, none baboneke permis de conduire, umuhanda bawinjira, imodoka zitwarwe, kaburimbo yinjirwe. Ninde muntu utegerejwe? Ninde muntu utegereje kugira ngo iyi provisoire iveho, noneho ikintu kijyeho? Kabila ari Goma, Kabila yamaze kugera Goma, tayari arahari. Ninde muntu utegerejwe wundi? M23 ngera garutse. Kabila ejo bundi nabonye yongeye kunyeganyegamo, gusa anyeganyezamo gatoya. M23 kuba yongeye gukomoza kuri M23. Dusubire inyuma turebe ngo M23 ninde? M23 nituza gusubira inyuma turasanga ari le 23 mars bari muri revendication za CNDP. Mama yake muzara mama. Nukuvuga ngo nituza gusubira inyuma, nukuvuga ngo hano M23 definition cyangwa impamvu yayo kuba bongeye gukurura M23 bakazana mu mitwe y'abantu, bivuze ngo M23 ni revendication za 23 mars zikomoka kuri CNDP. CNDP iyi yarwanaga nande na Kabila. Kabila turi kuvuga na Goma. My question is, CNDP is back. CNDP ragarutse. CNDP ragarutse. Barajya kwicara ku meza. Ibyo CNDP yarashyize ku meza arizo revendication za 23 mars zakoreshejwe kugeza n'aya masaha. Twaba twagiye kubona gutya muri iminsi avuga AFC ihindutse temporaire, ihindutse M23. Nuvuga ngo AFC igiye kugira uruhande, ahubwo M23 nk'umwana mukuru ubu ngubu noneho igiye kwinjira, igiye kuba muri provisoire, yinjire mu kintu kiri big. None igiye kwinjira muri action nyamukuru, igiye kwinjira mu bintu bifite action. Ibintu muze connecting adote. Kubera iki Imana yabwiye umwe muri abayobozi ngo genda witegure impinduka? Bombo class. Imana zibwera mana urenze Minova cyangwa utaragera Minova gato, zabwiye umwe mu bayobozi ngo genda utegereze impinduka. Atari ko Farawo, ati Farawo twaramuziritse, Farawo ntabwo ashobora kugira ikintu akuhungabanyaho, warakoze ibyo warakoze, go and wait a change. Izi mpinduka rero mu ntega amatwi munyumvereza cyane ndafi kurangiza kugira ngo ubutumwa bwanjye butambuke, cyangwa mbabwire uko ngiyewe mbyumva nka Godfather mu byashwanya ngo byahishuriwe abaswa. Aha ngaha nahise mbona izi changement, bafata ikintu twavuga ko ari ikintu kinini nka AFC bahita bayigira provisoire, bayigira ko ari y'agateganyo. Nahise mvuga nti kumbe the change is coming. So iyi change ije, Kabila ari Goma. Ninde ugiye gutwara ubu bwato tugiye kwinjiramo? Ninde muntu utegerejwe muri ubu bwato? Niba AFC iri temporaire, niba AFC iri hariya nk'agateganyo, niba AFC ari ikintu cyari haragitegereje the big thing, ninde muntu ugiye kuba kapiteni w'ubu bwato? Ubu bwato buraza kwinjirwamo nande? Aha ngaha turaza gusubira inyuma twumve amagambo ya Perezida Kagame avuga ngo I wish ko buri wese yakwambuka akajya kujoininga Goma, akajya kujoininga ba Kabila n'abandi, hanyuma ikibazo kikava mu nzira. Ninde muntu ugiye kugenda muri ubu bwato? Kapiteni w'ubu bwato ninde? Ko batubwiye ko AFC yari temporaire na ku famille wabo. Hey! Tega amatwi. Tega amatwi wumva ubeho. Listen to me. AFC iri temporaire. Umwe Bertrand cyangwa nanga whatever avuye ibweramana, Imana imuhaye ubuhanuzi ko mugende, warakoze kubyo mwakoze, Mose warakoze, gera utegereze impinduka. Godfather, I'm here to tell you this, my people. Nje mu connecting adote nkimara kuva mu gifaransa gike cyo muri vous êtes
abantu mwize muri nusobe muraza kumfasha kugisobanura. Nagiye gusoma kiriya gifaransa abamaze gusobanura, ndagisoma ndongera ndagisoma, nshaka bamfasha kugisesengura, numva ukuntu bagaruye M23 bisobanuye le 23 mars. Ndavuga ntubagiye kubaho ibiganiro hagati ya PPRD ya Kabila yari yaragiranye amasezerano na CNDP bigapfa hakavamo umutwe wa M23. Ndavuga ntubu turi kuvugana mbere y'uko urugendo rutangira, birashoboka ko PPRD igiye kujyana ibiganiro na CNDP, ubundi bagafata urugendo bikaba bombo klati. Turi kujyana, ntimunyite umusazi. ntabwo uri umusazi inshuti yanjye. Ntega amatwi mugende gatoya bro, mu ntega amatwi narababwiye ngo I'm here. Ntabwo ibi bintu nabwiye ngo listen, reka icyo bita master planner planning, ibintu nabwiye ngo ibintu ntabwo byoroshye. Tega amatwi nyumve neza cyane. So it's gonna be huge change. Biraza kugenda gute? Nukuvuga ngo nkimara kumenya aya makuru, nkareba ukuntu bafashe ikintu nka AFC Bertrand akakizana akagira temporaire, cyangwa akavuga ko cyari ikintu cy'agateganyo, koko gitare cy'amahanga. Ninde muntu ugiye kuba kapiteni w'ubu bwato? Ninde muntu ugiye kuba kapiteni w'ubu bwato niba iki kintu bari barimo cyari temporaire? AFC. Niba M23 igarutse tena bakayidistenga na AFC, who is this person gonna read this stuff? Niba agiye kukisunika akagipushinga hagiye kuba indi nyito, ninde muntu ugiye kuba dereva? Mu ntega amatwi neza cyane. Izi mpinduka, iyi Mana y'ibweramana urenze iminova yatanze ubuhanuzi kuri Mose, bakabwira Mose ati Mose warakoze kubyo wakoze, genda utegereze impinduka. Izi mpinduka nizo ntegerejeje amaso. Nizi ninde utegerejwe? Uru rugendo ninde muntu uzasimbura Mose mu gufata uyu murongo? Mose yarinde? Ntabwo nzi Mose, ntabwo nzi, ariko ku makuru ariho nuko bimeze. Bivuze ngo soon as possible mugiye kubona change, vuba bishoboka hagiye kubaho impinduka. Ariko ngiyewe mu kureba nkavuga ngo izi mpinduka ziramutse zibaye, mwibuke ko hari amasezerano, nubwo turi kuvuga na PPRD ya Kabila yamaze guferinga itakiri ku butegetsi, ariko hari amasezerano yagiranye na CNDP, murayibuka. Kubona aya masaha M23 igiye kwinjira mu kindi kintu, ariko bagafata AFC bakayigira temporaire, bakavuga ko cyari ikintu cy'agateganyo bari barimo, bivuze ngo kugarura izina M23 bongeye guterura revendication zabo za 23 mars. Kuvuga 23 mars egari kuvuga CNDP. Ntabwo Kabila yigeze agirana ibiganiro na M23, ntabwo byigeze bibaho. Bivuze ngo ntabwo Kabila afite ibyo ashobora kuganiraho na M23, nta masezerano bafitanye. Ariko hari uwemwe yakoreye CNDP, yaje kuvamo company za 23 mars, byabyaye 23 mars ariyo M23. Bivuze ngo Kabila kugira ngo afatanye urugendo n'aba basore bongere gukorana, nuko bagomba kugira amasezerano bakorana yapfuye 23 mars nubwo atari ku butegetsi uyu munsi turi kuvugana. So Kabila amasezerano yishe yari ayandi, yari aya CNDP. Niba amasezerano yapfuye yari aya CNDP, CNDP yaba igiye kongera kuzuka, CNDP yaba igiye kongera kwegura umutwe. Noneho Kabila kugira ngo akorane n'aba basore yakoshonye, akamanza agakiriyaringa umwama, akamanza agahehayo yaneye. Tunaisha uburi busesenguzi bwa Godfather nkanjye. So here's the thing, ikintu kiriho nuko ubu turi kuvugana change, hagiye kubaho impinduka uko byagenda kose. Ayo ngo ntabwo nza kubinyura uruhande, namanje kubasubiza inyuma, mbabwira one by one, mbabwira wishes za President Kagame zo kumva ko abantu bagenda, abantu bose bafite capacity, bo bafite n'umuhamagaro wo kugenda bakayigoma bakajya gufatanya n'abandi. Narihereye ndarira ndavuga ndavande pika, uwakubwira kwigoma bidakunda, abantu bose batakirwa. Impamvu batakirwa ni iyihe? Ndamubwira nti impamvu batakirwa nuko ikibuga cy'indege gifunze.
ikibuga cy'indege kigoma kirafunze. muya mu gikoni umva Godfather mu gikoni baracyategura ibyo bakize bashyitsi buri wese azaza rwose Urabizi ko iyo ndi gutura I mu guarantee gusinda. you Urabizi ko nakunda umuntu uvugira mu mvanye muri spirit. I'm sorry. Ubu mvanye muri spirit kandi ntabwo mbikunda urabizi. bangushyiremo agasenda n'akunyu So ahangaha ndavuga nti ikibuga cy'indege uramvangiye. So nkavuga nti ko ikibuga cy'indege gifunze kandi tukaba dufitemo n'abadamu batagomba kujya kunyura ku ikosi rumanga kubera iki Makenga adafungura ikibuga cy'indege buri wese akaza yisanga, abafite ama private jet bakaza, abateze business class bakaza, buri wese akaza yisanga. Wafunguye ikibuga cy'indege afande. Ikibuga cy'indege gikomeza gufungwa. Noneho pika kimara kuvuga kuriya naravuze atafari katata wakubwira ngibwira abasore bawe bafungura ikibuga cy'indege. Ariko the thing is niho ku makuru mfite niba ari Bertrand, ntabwo ndi kubyibuka n'ibyuka ndababwira, hagati ya Bertrand na Nanga cyangwa Fande Makenga umwe yagiye ibweramana on Saturday, kuwa gatandatu yagiye ibweramana. Ageze ibweramana hari agasozi basengero kameze nka mountain prayer. Mountain prayer ni kari agasozi kintuza agasozi kintuza kibugare ka mountain prayer. Ibweramana naho karahari. Munyumve neza cyane. Noneho ngo agiye gusenga Imana yamubwira Mose ntama nakuragije, Mose abanyayisiraheli barihe? Nuko amakuru mfite ngo Mose aramubwira ati Mana turakora, ariko ikibazo gihari ni kimwe. Ikibazo gihari Farawo. Imana iravuga ati ndakwiyamye. Farawo ninjye umufite, namwoherereje ibikira amazi narayahindaguye. Farawo nta mbaraga. Reka ntushyire comment kuri Farawo. Ngo nyamara nibyo Farawo afite ingabo nyinshi kandi ingabo ze zire kuturwanya. Mungu wangu, icyakurikiyeho ni iki? Imana ibwira Mose ati Mose rero warakoze cyane, dore ngigira igihugu cy'isezerano uri kukireba, ngaho subirayo mu butayu utegereza impinduka. Yesu nashimwe. Turi kumwe? Ubu turi kuvugana Mose ategereje impinduka. Izi mpinduka nizo Godfather ngandi kubabwira, none nga connectinga tote nkababwira ngo izi mpinduka. None muri izi mpinduka mbona ubutumwa bw'umuntu bita Bertrand Bisimwa. Birashoboka ko ari wagiye guwasanga ari we Mose ndi kuvuga, ntabwo wamenya. Bertrand Bisimwa kimara kubigenza gutya nibwo yaje muri iyi statement avuga ko AFC M23 ari y'agateganyo. AFC ari y'agateganyo, yongera kubibutsa ko M23 iri hariya kandi ifite revendication. Izi revendication bagiranye na PPRD ya Kabila. Ni PPRD ariko ntaza gukotora, nta muntu wamfasha ko niyo ndi guturagurika gutya babigize. So my question is, ninde ko Kabila ari Goma, nani M23 kabiri Goma, AFC kabiri Goma, ninde muntu wundi utegerejwe muri izi mpinduka? Izi mpinduka zigiye kubaho, ubu bwato bunini bugiye kuza, ko twagenderaga muri bote, ko twaje gusanga AFC yari umusibu karagateganyo. Kinse ni unsomeye nabi metre abe, ariko niba AFC yari agateganyo, none bagiye kwinjira mu kintu kiri serious. Who is gonna read this stuff? Ni AFC ribuze guhindura izina, biraza kugenda gute? Kabila ari Goma, yamaze kuba hari Goma. Kabila is ready to take over. Ntabwo hanga ndibuze kubabwira mu byahishwe abanyanga byahishwe abaswa. Kabila niba agiye gutekinga over, but remember Kabila agomba kugira bimwe yumvikanamo n'aba basore yakoshonye imyaka myinshi. Ntabwo ari umuntu ashobora guterura gutya, bagomba kubaka ikintu gishasha. Kabila agiye kujyana nande mu kuyobora kino kintu nako famiye wabo. Kubera iki kwinjira muri tubyite Sauveur Congo, reka tubyite gutyo kuko biri kose niba Kabila ari hariya bakameshoninga kandi bakasaba ko hari abantu bamushaka kumujoininga. Who is going to join this man? Kubera iki se nani M23 ihise yidistenga mu kinyabupfura na AFC? Kuko AFC ntabwo ikesista niba yari agateganyo. Ni cyo kintu gishasha muri kunyumva ndetse kujyana. So the stuff ibintu bigiye guhinduka, ibintu birahindutse, ariko muri kuguhinduka no muri izi mpinduka mfite amatsiko nkanuye amaso. Ariko noneho ku makuru mfite
umuntu bita Mose akimara kuva ku musozi w'ibweramana kujya guhura n'Imana y'ibweramana ngo yagize ngo yaraje abwira abanyayisiraheli, wa mugabo wafashaga Mose inkoni ninde, umwe asemuraga murabizi ko Mose adidimanga, wa undi ninde wundi? Aroni. Aragenda afata ba Aroni arabwira ati Aroni we, ati yego Mose we, ati nimwitegure birashoboka ko abanyayisiraheli bagiye kwambuka. So ubu ngubu rero ntimunatekereze ko space nababwiye cyangwa cyari cyanzanye ahangaha namaze kukibabwira. So mutegereze impinduka ziraje, ariko igomba ubu turi kuvugana Kabila ashobora gutekinga over, ariko my wishes niba Kabila agomba gutekinga over bivuze ngo ntabwo ashobora kuza nyuma y'amanyanga yakoze. Ntekereza ko aya masaha ibi ntabwo ari ibyifuzo, niko mbibona. Aya masaha agomba kwicarana n'ubuyobozi bwa CNDP bamara kwicarana ibintu bakabifixinga amasezerano bakayavugurura, none bari gufatanya n'urugendo bakagenda bafite amasezerano ameze fresh. My question is, CNDP is back. Niyo mpamvu umuntu nka Bertrand Bisimwa aya masaha uhagarariye CNDP, uri mu mwanya umwe mu bakadre ba CNDP, aya masaha dufite CNDP iri hariya ari revendication za 23 mars, yaba ari hariya afashe CNDP akayivanamo gatoya muri AFC kugira ngo binjire muri iki kintu bafite ibyo bicara bakaganira na Kabila. Where we heading? Tikaza gisubize. Yego. Icyo navuga cyo ya quelque chose qui est sur le point d'arriver. Hari ikintu kinini cyane kiri hafi kubaho, kandi azaba n'ubundi ari coalition, ahubwo nkuko umuyobozi yabyibajije yabivuze, impamvu bagumanye izina M23, impamvu AFC ari temporaire, impamvu Sauveur Congo nayo byanga byakunda nta mbaraga ufite za gisirikari ku isi ya none n'iya kera yose ntacyo ubuvuze mon cher. Ubwo ngo rero habeho izo mbaraga zo kugira ngo bahangane na Kinshasa, ubona ko imaze kwinangira umutima nka Farao. Birasaba nyine yuko buri wese, umukongomani wese, umusivile, umusirikari, umunyapolitike, bose bishyira hamwe, hanyuma ubwo byanga byakunda bikazazana n'izina noneho rijyanye n'izo mbaraga. Niyo mpamvu bakomeje ku mazina ya M23 yaba na AFC. So urumva rero ibyo urimo uvuga nk'ubuhanuzi bwawe rwose birajyana n'igihe, kandi yaba Kabila ntawe uzi ko yagaruka akaza agafatanya n'abantu bahanganye imyaka igera muri 10 n'ingahe, hanyuma tukabona key players batandukanye barimo baraza. So kandi hari na slogan ivuga ngo we leave nobody behind, we leave no one behind in this fight. Uwo mugambi kugira ngo tubone total liberation nuko maguye zose za politike, amatiku n'ibindi byose bija ku ruhande, insubordination, kwikanyiza, gusuzugura ubuyobozi, ni byinshi. Discipline iri hariya igoma kuzageza aho tuzagira iri tight kandi rakomeye, iri unbreakable. So ndumva byuvuze 80% birashoboka cyane. Thank you so much. So amakuru nayo ubwo mbabwiye 1%. Ikintu kiriho ni kimwe ni iki ngiki, ndababwiye ngo nimwitegure ikintu gishyashya. There is a big banger igiye kubaho. Kabila mu mwitegure nka president agiye kuyobora kino kintu mu byange mu byemere. Ibi ngibi ntabwo mpanuye, ndabibabwiye, that's the reality. Ahubwo agiye gukorana ninde? Kabila rigoma. Ko Kabila rigoma tukaba tubona Bertrand ahangaha twereka ko hari ikintu kinini gitegerejwe, cyari gitegerejwe, ariyo mpamvu AFC yari temporaire. What is going on? Niki kirekire hano ntabwo ndibuze kubabwira byinshi. Ndamutse ndeza ngana navuga ibyo ntateguye kubabwira, mutegereze. Godfather am here, turi kumwe, ariko mbabwiye mu connecting ibi bintu. Nababwiye ko umwe Mose avuye ibweramana na hantu ugiye kugera Minova gato, yari yagiye kwa gatandatu w'icyumweru cyabanjirije ikiganiro cyabaye
cya His Excellency yifuzaga ko abantu bose ba joining igoma bakajya gufatanya n'abandi kugira ngo bavane ibibazo birimo hariya, ariko kuba yakurikiye, ariko ngo Imana yabajije Mose ngo kubera iki ibintu bitagenda nk'uko byakagombye bigenda, ngo Mose aramubwira ati ikibazo ni Farawo, ati Farawo ntumubeshyere. Barangije bati noneho genda utegereze impinduka, turaje turebe icyo gukora. Ngayo nguko byagenze. Urabona kuva hariya harimo imyumbati myinshi cyane, uva hari harimo amakahwa ya kwa mwami. Ngo yavuyeyo arangije ageze igoma, arahamagara ngo igihe amaze mu masengesho mbere yuko muntegurira ka potage, ndashaka kubabwira ko Imana Rurema yambwiye ko agiye kubaho impinduka. So ngayo nguko. So amakuru nababwiraga nayo ngayo, gufata ntabwo ntimutegeze ko ndibuze kurenga aha. Amakuru nuko bimeze, ileshaje image. Hanyuma noneho Bertrand aza akonfaminga exactly what is going on. So Bertrand gufata M23 akayidistenga na nukuvuga ngo aha ngaha ni mu yandi magambo AFC Bertrand yifasha yijugunya ibishanga. AFC yifasha yijugunya ibisanga, arangije ahita aretira M23 ayongera kwibutsa abantu M23. AFC yari temporaire, hanyuma noneho ngiyi M23 kandi there is something big. So ku makuru ngo dufatangeraho nuko kugeza ya masaha dutegereje kubona impinduka zigiye kuba. Dufite Kabiri Goma byanga bikunda agomba kuba president, ariko noneho ubu bwato ninde mu kapiteni? Nta bwato bugira kapiteni umwe bro. Ubu bwato ninde ugiye kubutwara? Turaza kubwinjiramo dute. Ngaya makuru ariho uko byagenda kose, there is no change, ariko changes zo kushobora kubaho yindi nuko ibintu byose bigiye guhinduka from bottom, bigiye guhinduka kuva hasi, bigiye guhinduka byose kuva hasi. Uru rugendo cyangwa iyi modoka Kabila agiye gutwara, araza kuba afite convoyeur nde, ni bande baza kuba arimo, abagenzi baza kuba ari abahe. So mwitegura impinduka soni vuba. Mfite space nzakora umusibe ejo, ntabwo nzavuga nkoresheje imigani nk'ubwo bose bari kuvugira mu mazina yabyo. So munyitege ngayo nguko bimeze. Igoma anytime change ni change, hanyuma reka dutegereze uko biza kugenda. Ngayo nguko, this was Godfather. Ugira ngo ndaza kurenga hano, kanda ufite ikintu uvuga mbere yuko ngenda hano kuri Twitter. Urakoze Godfather. Yego. Ndagusuhuje na babe n'abandi bose bari hano. Icyo mvuga mu munota umwe nanga ntunageramo kuri space yawe, nigeze nkubwira kuri umuhanuzi ariko wenda ushobora kutabizi. Icya kabiri ndavuga ngo Bibiliya ifite isezerano rya kera rya Nirisha, ariko bakoze isezerano rya kera bazanye rya Elisha, irya kera ryakomeje rirakora. Ndababwira ngo igitabo kidafite isezerano rya kera nta kamaro, ntabwo ryaba rifite agaciro. Nanjye ndavuga ibyahanuriwe ngo baswa bigahajya ngo bigahishwa abanyabwenge. Abanyabwenge babyumve, isezerano rishatire mu gitabo cya Bibiliya, ntabwo Bibiliya bifite agaciro. Rero ngayo nguko. Urakoze cyane. So gahunda ukuntu imeze nk'uko nabibabwiye, ntekereza ko uko niko biri nibizi impinduka nk'uko turi kuzibona. So ntekereza ko mbere yuko hajyaho ubuyobozi bundi ni bw'impinduka, niyo mpamvu mubonye ntimutekereze ko apfuye guterura. Ntabwo Bertrand muze kumva video iri hariya, Bertrand kuza agafata CNDP M23 akongera kuyizamura mu mitwe y'abantu, akanibutsa abantu ko M23 iri hariya turi kumwe, ikaba ihagaze hariya, ntabwo ishobora kuza gutyo, ntabwo byapfuye kuza. Bivuze ngo amasezerano cyangwa ibiganiro bigomba kugirwa na M23, bagomba kubigirana nande nabo bagiye gufatanya urugendo nabo. Abo bagiye gufatanya urugendo nabo ni bande? Ni Kabila yagiranye ikibazo nande, cyangwa Kabila abantu agomba kujyana biganiro no gusubukura ibyavuye muri 23 Mars. So bivuze ngo mu maso yanjye cyangwa mu mboni zanjye ndimo kubona CNDP yongeye kugaruka. Uru rugendo cyangwa iyi coalition uri kuvuga CNDP is back. Ryasezerano ry'igiso ugiye kuvuga niko bimeze, kuko M23 ni revendication za 23 Mars za CNDP zikomba muri CNDP. So bivuze ngo baraza kujyana ibiganiro na CNDP. Ninde muntu uza guhagararira CNDP muri ibi biganiro hamwe na Kabila kugira ngo batangirane ikintu batwara gutwara buno bwato? Muratekereza rinde ushobora kujyana na bino biganiro? Afande Makenga ariko zo muri CNDP harya yabikora. Harya abandi bari. So so ngayo nguko. Hanyuma rero kambibutse ngo mwese amakuru mfite
ndatekereza izi mpinduka nizibaho n'ikibuga cy'indege kiraza gufunguka, noneho buri wese agende yisanga, ntabwo ikibuga cyongera gufungwa. Muri izi mpinduka bakora ibishoboka, Makenga afungura ikibuga cy'indege, cyangwa bari buze guhindura zino mpinduka bafungure iki kibuga. This motherfucker, ariko nk'uyu nguyu kuki ntamuboroka? Let me block you. Reka uyu muboroke kabisa. So sinzi muri kubyumva ibyo ari kubabwira. Ndakuborotse. You are being blocked. So icyo mbabwiye ni iki ngiki, kuko umuntu utagira ikinyabupfura ubyuka agahita ahamagara